Mali a skriveni organ u našem stomaku koji se jedosta bitan je pankreas, koji može tiho da pati i propada godinama, a da mi to ni ne primetimo. Nema jakih bolova, nema dramatičnih simptoma, samo sitni znaci poput nadutosti, umora posle obroka ili stalne želje za slatkim. Ali kada se problemi jednom pojave, obično je već kasno da ga lako oporavimo. Ipak, postoji nada. Naučnici i drevna znanja otkrivaju da pankreas možemo da podržimo i prirodno obnovimo, bez napornih dijeta i teških režima. Pre nego što krenemo dalje, recite nam u komentarima odakle nas gledate i da li ste vi ili neko vaš imali problema sa pankreasom. Podelite svoje iskustva i načine lečenja, jer vaša priča možda pomogne nekome drugom. U današnjem videu otkrićemo zašto pankreas tiho kuca na vrata našeg zdravlja mnogo pre nego što se jave ozbiljni simptomi, koji su to rani znaci da traži pažnju, koje svakodnevne navike ga uništavaju, ali i jednu jednostavnu formulu sa 3 sastojka koju koriste najzdraviji ljudi sveta. Na kraju ćete saznati i naučno dokazane metode za prirodnu obnovu pankreasa, kao i skrivenu vezu između stresa i varenja koju lekari retko pominju. Pankreas je organ koji nikada ne diže buku i ne šalje odmah dramatične signale. On radi tiho, ali kada počne da se muči, znakovi su suptilni i lako se pripišu nečemu drugom. Na primjer, često osjećanje nadutosti posle obroka mnogi smatraju normalnim, ali to može biti upozorenje da pankreas ne proizvodi dovoljno enzima za varenje. Umor koji vas obara ubrzo nakon ručka ili večere takođe može značiti da pankreasu treba podrška. Promene u stolici, kao što je masnija ili lepljivija stolica, znak su da hrana nije pravilno razgrađena. Ponekad se javi i neobjašnjiva želja za slatkišima. Telo pokušava da nadoknadi poremećaj u regulaciji šećera. Sve su to tihi vapaji koje većina ljudi ignoriše, a pankreas tada polako gubi svoju snagu. Ako ih prepoznamo na vreme, možemo sprečiti mnogo ozbiljnije probleme kasnije. Iako pankreas ne vrišti kada je u problemu, on ipak šalje jasne signale koje možemo da prepoznamo. Prvi znak je stalni umor posle obroka, kao da vam se sva energija odjednom ugasila. Drugi je učestala nadutost i gasovi, koji ukazuju da hrana nije dobro svarena. Treći znak je neočekivano mršavljenje ili dobijanje kilograma, bez promene u ishrani, što može značiti da telo ne upravlja šećerom kako treba. Četvrti pokazatelj su promene u stolici, posebno ako je masna, lepljiva ili neprijatnog mirisa, jer to znači da enzimi pankreasa ne obavljaju svoj posao. I peti, često zanemaren, jeste stalna želja za slatkišima, jer telo pokušava da nadoknadi nedostatak pravilne regulacije šećera u krvi. Ako prepoznate više ovih znakova kod sebe, to je poziv da obratite pažnju i pružite svom pankreasu podršku na vreme. Mnogo puta i ne shvatamo da sopstvenim navikama polako trošimo pankreas. Jedna od najvećih opasnosti je previše šećera. Kolači, sokovi i gazirana pića stalno ga primoravaju da proizvodi insulin, sve dok se ne iscrpi. Masna i pržena hrana dodatno ga opterećuje, jer mora da stvara više enzima da bi razgradio masti. Tu je i alkohol, čak i pomalo, koji direktno iritira i oštećuje pankreas. Zatim, preskakanje obroka ili prejedanje stavljaju organ u stalni stres. Čas radi punom snagom, čas ostaje prazan, što mu nikako ne prija. I na kraju, hroničan stres i nervoza remete rad celog digestivnog sistema, pa tako i pankreasa. Sve ove navike deluju bezazleno kada se ponavljaju svakog dana, ali godinama mogu da unište ravnotežu. Dobra vest je da svaku od njih možemo postepeno zameniti zdravijom alternativom i tako osloboditi pankreas od nepotrebnog tereta. Od davnina ljudi su tražili načine da ojačaju varenje i zaštite pankreas. Jedna jednostavna, a moćna kombinacija sastoji se od kurkume, meda i jogurta. Kurkuma je poznata po svom prirodnom protivupalnom dejstvu i pomaže da se smanji napetost u probavnom sistemu. Med, osim što daje prijatnu slast, deluje umirujuće i obnavljajuće na sluzokožu creva, a ujedno hrani i dobre bakterije. Jogurt, kao treći sastojak, donosi probiotske kulture koje olakšavaju varenje i rasterećuju pankreas. Priprema je jednostavna. U čašu jogurta dodajte kašičicu kurkume i kašičicu meda.
dobro promešajte i popijte ujutru pred doručka. Ovaj napitak nije lek za ozbiljna oboljenja, ali može biti dragocena podrška svakodnevnom zdravlju. Njegova vrednost je u prirodnim sastojcima koje naše telo lako prepoznaje, a redovnom upotrebom može doprineti da pankreas dobije predah i snagu koja mu je potrebna. Dobra vest je da nauka potvrđuje kako pankreas može da se podrži i delimično obnovi kroz jednostavne promene u načinu života. Pre svega, lagana fizička aktivnost, poput svakodnevne šetnje od 20 do 30 minuta, poboljšava osjetljivost ćelija na insulin i smanjuje pritisak na pankreas. Uravnotežena ishrana sa više vlakana, povrće, integralne žitarice i voće olakšava varenje i čuva stabilan nivo šećera u krvi. Naučnici naglašavaju i značaj dovoljno sna, jer noćni odmor vraća hormonsku ravnotežu i daje organima vreme za regeneraciju. Još jedan važan faktor je hidratacija. Dovoljan unos vode pomaže enzimima da pravilno funkcionišu. A možda najzanemarenija tehnika je smanjenje stresa kroz duboko disanje, opuštajuću muziku ili jednostavne vežbe relaksacije. Sve ove navike deluju blago, ali zajedno stvaraju snažan oslonac pankreasu da se oporavi i radi u našu korist još mnogo godina. Malo ko zna da naš stomak i pankreas reaguju na svaku misao i emociju. Kada smo pod stresom, telo luči hormone koji usporavaju varenje i menjaju način na koji pankreas radi. To znači da se enzimi luče neredovno, a šećer u krvi oscilira više nego inače. Ljudi često primete da im se stomak stegne kad su nervozni ili da im hrana stoji u želucu. To je upravo posljedica ove skrivene veze. Dugotrajna nervoza može da iscrpi pankreas jednako kao i loša ishrana. Zato je važno uvesti male rituale mira. Duboko disanje pre obroka, lagana šetnja posle ručka ili jednostavno trenutak tišine. Čak i muzika koju volite može smiriti nerve i pomoći probavi. Kada smirimo smiruje se i stomak, a pankreas dobija šansu da radi skladno i bez preopterećenja. Stres i pankreas su uvek u igri zajedno, zato negujte i telo i dušu. Pankreas je možda mali organ, ali njegova uloga u našem zdravlju je ogromna. On tiho brine da hranu pretvorimo u energiju i da šećer u krvi ostane u ravnoteži. Ipak, često ga zapostavljamo dok ne bude kasno. Dobra vest je da možemo mnogo toga da učinimo već danas. Da obratimo pažnju na prve signale, da se oslobodimo loših navika i da uvedemo male promene koje čine veliku razliku. Bilo da je to šetnja, smanjenje šećera, stara formula sa 3 sastojka ili malo više mira i opuštanja, svaki korak pomaže da pankreas diše lakše. Ne čekajte da problemi postanu ozbiljni. Vaše telo vam uvek šalje poruke, samo treba da ih poslušate. Ako brinemo o pankreasu, on će nam uzvratiti višestruko, sa više energije, boljim varenjem i stabilnim zdravljem koje nas prati godinama.